me nyumo miefu ame me ne me ho laje loidi na me nyumo miefu ame me ni yo nile na me ke nile atwuni nyumo miefu ya me no Uthaymin rahimahullah e ke ne kan wie mo na nyumo wie ka shi ne kan jiufo ine shi mo femo ni nile bo mo no ka twuni otomame wala dali me ni me ho ji laje lo me ne wa me laje amenja nyumo ni nile ben no ka nile ye Christopher aja mo mi te ba fe ten fin ko mi bona ka shene ko o ba no ko dwon mo ba there's no way no ba accept ko yen anti mini na me chole anti misas ne ke misas ne ke ba no ke ba wa na ke ba twa ne me fin cho shi anti misas ko be yi chu emily dwon mo ni lojino ni akesivo ni bi na agi ono ni hike no ne hiye ka ya so mo e ka chi afonshi no ji prosperity be na ba fe na jele mi ni no wo to ni aha ke no ni ba fe ko be ni income aya wen no ji plan fe no ji Christianity ko bu afen na mena le ngboye media lo jira ka ni wo wan jo fi ajaje woni an wo se be ni o nyane ka no smanya me muslim watch net my chuni ona ene chuni okay no muslim ni mo man jo fi ke ulai ona ne keme ne humul kafiruna haqqan ni mo man jo fi ke ameji kufa original one the correct kufar and ameji kufar anokwale no ni meniji lele mena ameji kufar meaning say I'm a kuffar original one yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ni mama jofike ulaika una kama ne humul kafiruna haqqan amaji kuffar an qala kuffar ko to kuffar danche ameni wa atadna lil kafirina adaban muhina wa prepare kan mo femo loji kafir pimmo ni na ka pimmo ne disgrace ya to ba kele ga mente pimmo ni hia hwehwe mo ka shiba ya na ka pimmo ne na ka jibe ni mo man to fe prepare ham mo fe mo no ba fo antia o shin ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka shin o pele ko aka nyimo ni chule o ba fo antia ka shi Quran aka je ni mo man to fe ywe mo ne a cho ba ka shi kafir na mo no ba aka shi nyimo man to fe eteni a cho ba ka shi kafir mo fe mo no ba ka chi nyumo mo fe mo nyumo ni sen nyumo ni te nyumo ni mo ba ne ba latest ne kula nyumo ni me fe ko farni nam noni ake boji akashi ka point at one particular person no ba ka akashi mene ka forini yeneken we bi na te ina ni le lo adu chumo woni le ke wa shi jami inshallah wa qala subhana moni no wo yue ne ka inna allaha ona la nyuma man tofe jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a la nyuma man tofe e babua meniji osatofoye niji kufare osatofoye na kanjiga munafiq na osatofoye wal kafirina kemeni ameniji kufare osatofoye aname kejo islam no ama me accept aga mbafi islame shinifaqa ye family je ya mechuimi ameji munafiq ambafi islame ye family je ya mechuimi which means ameji me na me call la ilaha illallah ke amenabu shi amechui indoors ko nona amelabu ke amechui ke amenabu e pagbe ne ke me na ji ni mo manjo feke ibabu anake munafiqina wal kafirin kemeni ameji kufar fi jahannama jami'a amefem babote jahannama me amefem no woni le lo enomi ma ye nake yicho na eji akeshin anake me ne fem babote la mini ka me wola me because they are kufar ni bohu no ko ja akeshin nyugo me na me deserve ko akesha ma ya lami eja ake steady mo jugba je kufars ji ame atuallimuna allah
bima la ya'lamu fi samawati wala fil ard bo chole nyumba mancho fie noko ni ye wani nyumba ole noko ni ye shimo ni nyumba ole bo ke nyumba ga nyumba na kan jibe ni yo je ku fast ni bo steady mo ma ojuba o ba na ka sha time se ame for ya ba na ka sha me fie on ke bo chole nyumba mancho fe le jimo ni bo no fe no shi bo ke bo ko kafu ni bo ke je kafu ni no wo kwa no ni jo wo na to mo be ni no te do do wa ne na fie oba ka shin eji jale na ka shi ya eja ke Qur'ane akpelekele shi ke ba ha mo femo no ko ken ken ji osusumo no te da'wa wa afiya innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi nari jahannam khalidin fiha be o fi ame da'wa no te afiya me da'wa ko ba na ka shi unity yellow unity be ja nearby police station ni ba pomo jeme no ba na ka unity be shiko na keshi heko ni je jale ke jale na ka me united be a drop ko dawa je dawa ya fi je dawa ya fi shiko to afi dawa cause mo ya dum machine am shina shi ya do mo je Kristo fu epo na me yin on Bible na me yin ni am preach op me ya je ma ka ma do shina me bole shin na me ka sum jamu menene ta ko lete won jamo mo femo no ba jawo nyumo wancho ba fe enye ko ya nyi jeme no ko to no na ka shi lele Qur'ani akpelekele shi kan mo femo mini jine ke wi mo shishi no mo Qur'ani e ke mo femo yue ka fure yemi no femo yemi no femo yemi e ke mo femo yue no ko ba mo dawo ba fe ame o ba cha ma ka nye pa wo jinne jamo shi ameka na ka shi for besan wo fe din wo yin epa inshallah wo yin epa wo yin epa wi mo ba jikun inshallah won daju mo shi ni ihan wo yo sigbe ni onyo annaqidu arrabi'u alo wa waje time on be wo ke wo wi mo awabi ene ko ni kenyu mo man cho fe ke wo she wo se o chie wo ba cha wo ni kan se mo no ye annaqidu arrabi' noniji ejwe ni ifitiyo la ilaha illa Allah noji mani'taqada mo femo no na hemo ke yeliko anna hadi ghairi nabi ake jaje moko alo gbe ko ni moko ke ba ni neke mo ne je gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni akmal eyi obo alo efe min hadiyihi